Hello muntina namite ho zosi limna kahinei kinun tuni kho tulbor nisim som thum sangni le somni langa din jong tusu chum ho anangai kitaw hidi tuni kho le Senapati muna AK Misra advisor to Northeast section jauna Central Government palai ho le United Naga Council chule Manipur government in tripartite talk phatmasa ananei uchu anaban job kitiwahi Ministry of Home Affairs Northeast Division in UNC President Henga meeting ding thu anhet sa na chun meeting hi January nisim som thum sangni le som ni lenga jinglam nidan som la khat heting ti hi gelo thei chu hi tripartite talk hi achi sa November nisim som ni lakku sangni le som ni lia chu center UNC le Manipur government in Thuphon na anei wahin hizong le thu khana anum thei lojia tu ni huwa hi anaban job ki diwahi chule chuchi tok nga na sei thu pi penuwa ki sei chu hi le achi sa December sangni le som lagup kuma state government in Manipur gam sunga district tha sagi an sim do chu UNC in le roll back ding tia na sata anadin pi hin hizong le Kihouna ma sa chun tu cheina anum thei pun hijia chu ani vei chen na dia ahin ban job wahin hitol han chun tu ni khojong le anadi manu district roll back ding ti hi an hi kit din ta sana hi Manipula Human Rights Body Islam Kai Tu Hon Tu Manipur Gam Sung Boina Chapong Ho Puilu Lodin Tip na le nge na an neu na hi State Sunga Human Right Kiloi Khom na Manipur Human Right Commission Manipur State Commission for Women Chule Manipur Commission for Protection of Child Right Hotsun Galmu na dia Chapong Ho Puilu a hi lo le Gala Panla dia Chapong Ho Kilalu na su tangi hantin Thuphon an bolu na hi MCPCR chairperson Kesam Pradip Kumarin Chapong Ho Galmuna Azau Thu Aza Achun Nasata Alunghi Mona Thu Anasay Nahi Amana Sayben Achun Gamsunga stakeholder hoi han stakeholder lo ho hizong le Chapong Ho hi ahin lado diu vin tip na an neyin chule dan le murve sui hon jong Chapong Ho chu Chapanga ageluwa Galmuna sangwa vet sui na le ven bit na zo api diu vin tip na an nei nahi Alangkana asay ben achun internally displaced person ho akun now relief kema ha asat na tu ho asay na wachun dam theina lampong thimjil na le ne le don chungchanga alungkim lo naw le abang in relief camp sunga sexual harassment atu dan jong Thuphon chun asain heji chun personal hygiene theina dia numele pasar na atum tuma gun pi a hi diu angai cha danu jong phun do na anneu na hi Cookie Student Organization General Headquarter in SSC Exam Center Tokiseya Khosa Louna le Tukuma Exam Center Lamka Jong Thei dia Anakisei SSC in Anazul Hebna Chunga Organization Apet Pena Hechi Isu Khota Ni Chungchang Hilchi na nei din demand an bolu na hi Khatna Ipija Exam Center Lamka ki Zawsa Loham Nina Ipija SSC Exam Pedia Lunglu na nei mi phasa pi admit card reject ki boarding ham KSO in a say bena wachun avel vela tauna akinei zo chule Delhi High Court in zong lamka chu exam center dia abuita jong le lampi chumdang khat ngai tu na nei thei dia a farm anabol chu alangkhan in SSC in achaina dia thulu na anala uchun lamka chu exam board theina din anajaw kitapu na hi ahin candidate hon go tilam zo a exam api theina divin anaki sein alangkhat in mi tampedia gamsung boina to ki mana gamkhu chena chi ding abi lodan le sumle paila asam na anei danu jong anata langone hi alangkhat in thangmoi ho ki education secretary in asaina chun candidate izat ham admit card ka pi ho agang theilam pena le hon pi a hiya exam api theina diwa le koi pi a hi na divin he sa na khota an neu na hi chule ko ki chate ki chomu na jia alung tu mukila amang pia bureaucratic apathy jia deisa tum ki nei hi SSC in hilchin na aneya chule candidate jo sen ke banga chanwo anei diu hi candidate jo sen right anei danu sein apet pena SSC in thulu na tha ala exam board na thei dia aizor aguna chule admit card ki cancer ho khungai sot lova atha isu diwin jong demand an bolun chukil le KSO in jong regional director staff selection commission NER Dispur Guwahati Assam jong anake mu piun hichi isu su chit hi na thei dia ama pan la na thei ho a ki thupi na angai cha danu jong an het sau na hi
Zani hu chun Mizoram hupi aizol le district headquarter mun chum hoa free movement regime ti chu FMR kila do le India le Myanmar gam ya thopar ki kai dei lo wat sa na in ki phin na sa ta in an chi lai na hi hiji ki phin na chu Zoro Unification Organization Zoro vai se na nuya an chi la hin ki phin na sung chun FMR kila do na government order zong an hal ha wi na hi head dikhat chu government in FMR ala do to kilona new border pass ki ti khat zong ahin poludin hiji dei lo wat sa na chu Zoro in ki phin na sa ta an chi la pi hi ki phinna chu Mizoram capital Aizol Khopi Bana Champhai Lunglhai Kolasip Sirchip Mimbung le Vaphai Taung Hwa Jong Anachil Han chule Manipur sung Tingnopol le Chande district Hwa Jong ki phinna anomina hi Zoro Vice President Roming Thanga Korni in aholimna Central Government in FMR la do ding thulu na anei na chunga Zoro akilung kimpun chule HFMR ki phit state government in atoso jong nasata in dem na akinezi na hiati government in FMR la do ding le border fencing boarding agele ti akizama sat penchun Mizoram mi pi le zonam mi pi akilung hangin Zoro NGO CSO le political party honjong nasata in anaki dauda le tin Zoro General Secretary L Ramding Liana ran lechun asay na hi Mizoram State Legislative Assembly session in kilung to ta in hichi bill deilo na in resolution na pasovin hichu na sa chu hele Mizoram MP in central government thulu na apampoi ti hi central government in Mizoram MP deidan ngai sa lawa ato gun achi pi go te tewa thil hoilo aso kha le Zoro in mo apolo ding hi dan jang Zoro secretary Renlei na sei ben hi Patma sa achu government in FMR la do na dia order an so uzong anung la do diwa Zoro in nge na anabola hin ahin la hechi order la do ta sanga border pass system tha ahin puludovin hechi chungchang thu ahin Zoro in dem na nasata in aneu hi Mizoram bit na hola hungal jam Bangladesh kun mi somne legin ho kinung sol thu ajong Zoro in Lunglhai Louna anapun saw hi hechi thu hi Mizo Jillai por MZP ho to ki thu khoma abui pi divin jong akisei na hi Tuni huwa dia thusu la khom chum ho achamlam te pe na in pun do thiu hi chen chu hi tan ti